ingamba n'imigambi mibisha iracyakomeje. Ahangaha ni muri leta ya Kongo, aho Thérèse Kayikwamba murabizi neza ko ari kwiruka mu bihugu by'amahanga ashaka kurega u Rwanda, aruregaho avuga ko u Rwanda ni rwo rutera Kongo buri gihe. Buri kimwe kigeze baje gukorera mu Rwanda, abayobozi bakuru b'ibihugu runaka baje mu Rwanda, Kongo n'ubundi iracyumva ko baba baganira ku kibazo cyayo bashaka kuyitera mu gihugu cya Kongo. Ahangaha rero twavuga ko ari umutego mutindi ugishibukana umuyobozi witwa Thérèse Kayikwamba. Uwo nyine ni umukongomanikazi witwa Thérèse Kayikwamba Wagner. Ubwo rero uyu muyobozi murabizi ko aherutse muri Paris Saint-Germain, aho yari ari kuyisaba nyine gukuraho Visit Rwanda. Ntihateye kabiri PSG iba imuritse ahubwo indi brand bazakoresha mu mwaka utaha, bavuga ko Visit Rwanda igikomeje, basinya amasezerano yandi mashyashya. None rero ibi byateje urunturuntu muri Kongo, aho bavuga bati Thérèse Kayikwamba ibyo bintu bivemo byo gukomeza kujya guhagarika. N'ubundi bavuze ko umupira ntaho uhurira na politiki, ahubwo ingamba zikomeje muri Kongo niza wa mushinga cyangwa se mbyita umushinga byitengwiza bimwe bari baratangije. Urabona M23 batarafata Goma, hari ingamba zivuga ngo bazarasa Kigali, none bongeye kubyubura. Mbese amadosiye yarabitswe icyo gihe mu ntangiriro z'uyu mwaka yongeye kuburwa nyuma y'uko PSG yanze imikoranire na leta ya Kongo yo guhagarika nyine kwamamariza u Rwanda muri gahunda ya Visit Rwanda. None amadosiye yarabitswe kure niwe bongeye kugarura, barashaka gutera Kigali, no kurasa Kigali. Niyo makuru ari kuvugwa muri Kongo ko bongere baza. Ubwo M23 yavuye Walikale yagarutse hino, ubongere bisuganye bazane ibitwaro karundura, za ntwaro nyine zirasa kure, bongere bazegeranye bazizane hino hafi ya za Goma. Icya mbere bazarasa Igoma, ahari igisenge cya M23, uriya mutwe nyine witwaje intwaro wa M23. Icya kabiri barashaka kurasa Kigali, noneho bashaka kuvugurura ingamba n'amahame. Ibyo ngibyo bari kubivuga, ariko birengagije ko mu kirere cy'u Rwanda hari ubwirinzi. Abanyekongo bamwe basobanukiwe nyine bari kuvuga ati ubundi muzarasa Kigali mute kandi barashizeho ubwirinzi. Abandi bati mu Bubiligi, Ababiligi, hari Ababiligi baje bazi iby'ikoranabuhanga cyane babahaka, ngo ya ekipe yaje y'Ababiligi yazanye abahaka bo guhakinga iriya koranabuhanga rikikije u Rwanda, riri mu kirere cy'u Rwanda nyine, ribuza kwinjirwamo n'ibisasu kirimbuzi runaka nyine, ku buryo kwinjira mu kirere cy'u Rwanda bigorana byatari. Rero ngo bari Ababiligi baziyemo n'abahaka bo guhakingira sisiteme u Rwanda rukoresha, kugira ngo ibyo bitwaro kirimbuzi bizabona uko bisatura binyuze muri iyo sisiteme iri kujyana ihagarika ibyo bisasu kirimbuzi byinjira ku butaka bw'u Rwanda.
ayo makuru rero Tereza Kayikwamba bakiyamubwira yayakiranye neza na yombi, ahita avuga ati mwishyiremo ikipe ya PSG. Nyine bo bari gufata politike bakayihuza na football, umupira w'amaguru, kandi ntabwo bishoboka. Muri Congo harimo akantu kameze nk'ite hashtag kari kubuza abantu nyine gukunda ekipe ya PSG, nk'uko na Arsenal n'ubundi babujije kwambarira imipira yayo, ngo ni kirazira muri Congo kwambara imipira yanditseho Visit Rwanda. Ushingiye kuri buri kipe yose yambara Visit Rwanda, nyine babifashe nka kirazira. Hari hashtag ivuga ngo PSG muyikure mu mitima no mu mitwe. Andi makuru rero ya update, Uvira hari abasirikare b'Abarundi bahapfiriye mu gitero cyakozwe nyine na AFC M23 ijya kubatera. N'ubundi hari Uvira habereye intambara, n'ubu biracyahabera. Mu gitondo habereye urugamba rukaze cyane, ubwo abasirikare b'u Burundi 13 nibo bamaze kubarurwa bitabye Imana, ubwo abandi ubwo bakomeretse bameze nabi.